Modimo o bua le rona hoseng mona ka lentswe la ona ho diketso kgaolo ya 27 ho tloha temaneng ya 33 emisa 44 re ntobala temana e le nngwe kgaolong ya 28 temana 11 fela. Acts chapter 27 verse 33 to 44 and chapter 28 verse 11. Diketso kgaola 27 mere bala ho tloha temana 33 ho emisa 44 re ntotsa temana e le nngwe kgaolong ya 28 e leng ya 11. Re tla thaba Ketso kgaola 27 ho qala temaneng ya 33 ya re ha botlasa Paulosi a ba kgothatsa kaofela ho ja dijo a re ka jeno ke letsatsi la 14 le lebeletse le ntse le itima dijo le sa je letho ke a le kgothatsa ke re le je dijo ke hona ho le tshwanelang hore le bolokehe hobane ha o le among ho lona ya tla lahlehelwa ke qoba le ha ile nngwe ya moriri wa hlooho ya hae ya re hobane a rialo a nka bohobe a leboha Modimo pontsheng ya bona bohle mme ha bo ngwathile a qala ho ja le bohle ba beta dipelo ba eja dijo le bona ha o balwa bohle ba le ka seketeng re ne re le batho ba 276 itse hobane ba kgore dijo ba fokotsa sekete ka ho lahlela koro lewatleng ya re hobane hose bane ba sa tsebe lefatshe hobane ke lefe empa ha ba tadima ba bona kou e nang le hlabathe mme ba rata ho isa sekepe teng ha o ka etswa ya re ha ba kgaotse diankora
ba di sia lewatleng ba lokolla mamati a kgannang sekepe ba nto emisa lepheo la Artimone ba tshelela nqa lebopong ra mpa ra wela hlwahlwaneng e nang le lewatle ka nqa tse pedi sekepe sa ba sa tsepama teng sefuba sa sona sa tebela fatshe sa ba sa tia le lesaho la sona la robeha ke matla a maqhubu jwale bahlabani ba rata ba ka bolaya ba tlamuwa e sebe mohlomong ba bang ba ka thoba ka ho sesa empa molaodi wa lekgotlo ka hobane a ne a rata ho pholosa Paulosi a ba thibela mme a laela hore ba tsebang ho hlapa ba itihele pele ba hlapele fatshe ba bang ba ithuse ka mamati ba bang ka difate tse ding tsa sekepe ka mokgwa oo bohle ba fihla fatshe ba pholoha. Chapter 28 temana khaona ya metso e robedi temana le shimele motsomo. Kgwedi tse tharo ha di fitile ra tsamaya ka sekepe sa Alexandria se neng se hlotse mariha sehlekehlekeng seo se na le setshwantsho sa Kastore le Pollux lena ke lentswe la modimo o hlonola fatshe lentswe la ona rata fela mo re badileng kgaolong ya 27 re fela hodimo hanyane temaneng ya 22 chapter 27 empa jwale ke a le kgothatsa hore le bete dipelo hobane ha o ye mong hara lona ya tla lahlehelwa ke bophelo ba hae ke sekepe fela se tla timela kopa haeba ona le motho a ditseng haufi le wena mo hlalosetse hore ke sekepe fela se tla timela mo potse hore le ha se ka timela even if the ship can wreck nna ke tla pholoha oh modimo
metswantle, a foreigner, e ka ba le molato wa ho tlola molao naheng eo e seng ya habo. Mona mo re dutseng teng Afrika Borwa, le ha mmuso wa naha ena o ka batla ho etsa ka moo molao wa Afrika Borwa o ba laelang ka teng, lebaka fela e le hore motho eno ha se wa naha ena, eba hona le dipehelo tse itseng tse amang ho sebetsana le nyewe ya hae, ho ya ka ditumellano tsa dinaha tse kopaneng. Sena ke se ileng sa etsahala Paulus ka mora ho hlaha ka mora ba-emperor ba maemo a fapafapaneng makgotleng a ikgethileng. Ho ile ha fihla kgang ena ya nationality kapa botjhaba ba hae. Ho fihlela Paulus a hula visa ya hae, a re nna ke Moroma ha ke Mojuda. Sena se ile sa halefisa lekgotla la Sanhedrin, le ne le tshwanela ho shebana le molato ona. Mme diqoso tseo a neng a tobane le tsona ke tsa hore o ruta thuto e kgelosang batho molaong wa Moshe, o dumella bahetene le dintho tsa bohetene ka hare ho kereke ya Morena Jesu. Tsena ke diqoso tse lebiswang ke ba-Kreste ho Kreste e mong. Nakong eo makgotla a ntseng a phehisana kgang ka bokamoso ba nyewe ena ya hae, Paulus o iphumana a fetoha motshwaruwa ya emetseng nyewe, a waiting prisoner dilemo tse 2 tjhankaneng. Nakong eo Festus e ne le yena Mosisi o fumana hore ya tlileng pele ho yena o mo siya le nyekanyeka ena taba ena eo a sa tsebe mo e qadileng teng. Ho itshola ditabeng, Festus o re ho Paulus e seng ke o romele Jerusalema. Paulus o boela a hlahisa visa ya hae ya botjhaba hore ke Roma fela ho etsa jurisdiction e lokelang hore e ka nqosa teng. Hoseng hona re kopana le Paulus who is in transit, o leetong la borumuwa, o leetong le ban Roma mo a tlo hlaha pela lekgotla leo re dumelang hore maikemisetso le diqeto di ne di se di entswe. It was just a formality hore a hlahe ka pela lona, ba mo kopile ka makgetlo hore a semo ba mo ratang, empa Paulus a tsitlalela hore ke mo a tshwanelang ho ya teng. Sekepe sena seo Paulus a kenang ho sona se bile le mathata pele, se robehile, se kopane le meya e matla. Paulus o kena sekepeng sena a tshwere seprofito, o bolella ba ka sekepeng
ga o ya temaneng eo re sa e balang ya 10 kgaolong ya 27. Banna ke a bona gobane leeto lena la sekepe le tla ba le tshenyeho le tahlehelo e kgolo, e seng ya phahlo le ya sekepe fela, empa e le ya ho phela ha rona. Ka nako tse ding re a rapela, re itima dijo, empa seo Modimo o rata gore re se tsebe ke gore sekepe seo o leng ka hara sona nakong ye nngwe o tla fihla mo se sotlamanang teng. Tsela ke ditaba tseo modumedi ya rapelang ka thata jalo ka nna le lona, a sa rate go se utlwa. Seo a kampang a se utlwa ke gore Modimo o mmolella gore sohle se tla loka. O hloka ho utlwa motho ya reng mamella, hold on, dintho di tla loka. E seng temoso e reng sekepe seo se palameng se tla swatlamana, ha se no fihla mo se yang teng, le wena o tla tlameha ho itukisa gore o se theohe. O thata ho ba sesisi go amohela ditaba tsena jalo fela ka nna le wena o se bona. Re na le tshepo leeto leo re keneng ho lona. Ha hona motho ya neng a kena sekepeng, ebile ha hona motho ya ka kenang sekepeng haeba a tseba hore se lo swahlamana. Haeba o ne o tseba phela tsweleto le lenyalo leo keneng ka hara lona gore le lo swahlamana, ha ke o bone gore ka be o ile hore a itoka pela sefala seo. Ha o ne o tseba dikamano tsa hao le bao keneng kgwebong le bona di tlo isa moo le dikgwebo e tluwang teng, o ne o sa tlo saena kontraka eo. Ha o ne o tseba gore bona batho bana ba ipitsa metswalle ya hao ke mahlabaphio ba o jaretseng lerumo, e ka be o sa kena setswalleng le bona. Ha o ne o tsebile moforai montle gore yena motho enwa ya ntseng a o mulela sefuba sa hao, ebe o sotlamantse bophelo ba hao, o tabotse pelo ya hao, e ka be o sa dumella motho ena o kena bophelong ba hao. Ha o ne o tsebile mofora gore sekepe sa dikamano tseo keneng ka hara tsona di tla fihla mo o iphumanang o e ba lehlatsipa la GBV ka lebaka la motho eo o neng o re wa o rata. E ka be o sa kena sekepeng sena. Ha ya motho ya kenang sekepeng seo a tsebang gore ha se lo fihla mo a yang teng se tlo swahlamana. Mafura ha le ne le ema ka pela sefala le re ho isa lefu, ne le sa tsebe gore sekepe seo le keneng ka hara sona se tla kopana le meya. Ho thata ho amohela gore sekepe se a swahlamana. Haholo ha e le kgale o rapela ka thata, ha o na le ditoro tsa hore o tla dula o thabile ka dinako tsohle, o na le ditoro tsa ho sesisetsa botjhabatsatsi mo bophelo ba bo tla kganya, o fumane ditabatabelo tsa pelo ya hao e re ditho di fihla moo sekepe se swahlamane. Taba ena ya ho swahlamana o timela le ho senyeha sekepe. Paulosi o ile a ipolelela batho bana ba neng ba itseba hore rona re ditsebi tsa ho sesisa, ba kene ba tswa ka hara difefo tsa mefutafuta. Mohlomong ba ne ba re rona re diphahama ha o na tla re fihlela. E thata ka ho fetisisa ke ho amohela hore dintho di a senyeha bophelong ba hao haholo ha o ne
o hopola hore o na le all trades skills tsa ho lona ntwa eo tobaneng le yona. Boikakaso le boikgohomoso bo ka etsa hore o itebale, o nahane hore o na le matla ohle, bohlale bohle, kelello le tjhelete yohle, ho etsa bonnete ba hore bophelo ba hao ha bo swahlamane. Ka ho panya ha leihlo fela o fumane ditaba tse reng sekepe seo e leng kgale o le ka hara sona se tlo timela. Ke kopa ho hopotsa hore ha ona matla, ha ona bohlale tsa motho tse tla thibela seo Modimo o se mo buile ka sona hore se tla timela. Leeto la sekepe sena le ho feta ka hara difefo tse ngata-ngata ho ne ho etsa hore basesisi bana ba sona ba nang le tsebo e makatsang ya difefo tsa mefuta-futa ba dumele hore ena e tlo ba pheletso ya leeto la bona ka hara sekepe sena. Se tlo senyeha, se tlo swahlamana, se tlo timela. Ho fihla nako mofora wa ka e motle eo o ipolelang hore ke tswa hole le lenyalo lena. Re lekile tsohle, re ile di-counselling ho leka ho pholosa lenyalo lena. Re tsamaile dikantoro tsa ditsebi, mme hore ebe hona jwale ke utlwa ditaba tsa hore ke mo le tlo fella teng le ho swahlamana teng. Ha ke kgolwe ebile ha ke dumele. I invested a lot ka hara lona. Ke maemong ana a tshenyeho moo motho a ipotsang hore ke Modimo o jwang o dumellang hore tseo re di rapelletseng di senyehe pela mahlo a rona, re ntse re shebile, re be re tsebiso hore di tlo senyeha. O kae Modimo ha sekepe sena sa bophelo se swahlamana? O re o tholetseng. Re ke o bolelle hobaneng sekepe sena sa Paulos se iphumana se swahlamana. Ba bolelletswe ba sa le Kreta hore bona ba sesisi ba se ke ba kena ka hara sefefo sena. Paulos o ba hlaloseditse se tlang se ba lebile. Temoso eo ba ifumaneng le lebaka la hore ba se ke ba sesisa ke hore nako ya Maria e ne e kena. Ka mantswe a mang ba sesisetsa ka hara manganga a bona ka setla se fosahetseng nako e se yona. Have you ever been in the storm because of the wrong season? Eo decide-ileng ho kena ka hara storm ka yona. Ha o tsamaya ka nako e seng ya Modimo, tseba hore dintho di tla swahlamana ka hara sefefo seo. Le ha o nahana hore o na le sohle, o pholosa sekepe. Ena e ne se nako eo re ka reng ke ya ho sesisa, empa e ne le nako ya ho dula moo ba leng teng. Ka nako tse ding re hlolwa le ho pallwa ke tsa bophelo hobane ho ena le ho utlwa Modimo. Re kgetha ho etsa dintho ka moo re ikutlwang ka teng. Sehla ke ntho ya bohlokwa baratuwa. Hang ha o ka etsa dintho ka nako e seng ya tsona, le ha batswadi ba hao ba ntse ba o kgalemela hore ha e so ka e ba nako, eba o tla lla ka hara difefo. E bohloko ke ho kena sekepeng se fosahetseng se sa e moo yang teng. Ena ke nngwe ya dintho tse swahlamanyang bophelo ba rona. Re kena ka hara dikepe tse sa e moo re yang teng, re reka dintho tseo e seng tsa rona, re iphumana re kena ka hara difefo tsa dintho tse ne di sa tobana le rona, hobane fela re ne re nahana re na le tsebo ya ho laola maemo ao re shebaneng le ona. Ke mathata a makae o tobaneng le ona, hobane fela o rekile taba e seng ya hao.
sekepe sena se ne se sa etsetswa ho sesisa ka hara mofuta wa sefefo o se tobanang le ona. Ka mantswe a mang, the winter season was not meant for this type of ship. Ho na le maemo kapa ho na le moo re qobellang ho sebedisa dintho le maemo ao di sa etsetswang hore di sebetse ka hara ona. Ho na le dintho tseo re di tshepelang difefo tse sa etsetswang tsona ka tshepo ya hore re tla fihla moo re yang teng le ha re ka ba ka hara difefo. Sekepe sena sa Alexandria ba se fumane ha se a tliswa ke Modimo ho bona. Ho na le dikepe tseo re kenang ka hara tsona, re nahana hore Modimo teng ka hara tsona. Re ke phete, ho na le dikepe tseo ka maoto a rona re tsamaya re fihle re kene ka hara tsona with the perception hore Modimo teng ka hara tsona. Seo re se lebalang ke hore ke rona re tlileng le ho ikisa dikepeng tsena ntle le ho botsa Modimo ka tsona ha di se di tobane le difefo. E ba ke yona re batlang Modimo moo teng, le ona Modimo o ile wa re lemosa hore sekepe seo se palamang se tlo timela. Temana leshome ya botshelela e re molaodi wa lekgolo a fihlela teng sekepeng sa Alexandria se yang Italia, mme a re kenya ho sona. Na o palame sekepe se yang moo yang teng. Ha e sa tlolwa, ha e sa lokiswa ke Modimo a sehang. When you force it, when you use force to get it, e se ya Modimo. Re ko jwetsa a sehang. You might succeed in getting it, but it will swahlamana tseleng. Because tlolo ya Modimo ha eyo ka hara yona. Leone jalo, ho na le ditaba tse monate ho wena ya palameng sekepe seo bonang ka se swahlamana. Modimo o re ho Paulosi, ke nnete sekepe se tlo timela empa wena o tlo fihla moo yang teng. You have the appointment. La sekepe se ka swahlamana, la sekepe sena se ka robeha, sa kgaoha dikoto, wena o tlo fihla Roma. La sefefo se ka thuba, sekepe sena wena o tlo fihla. You have an appointment. Empa ha ona fihla wena fela, le bohle ba ka hara sekepe le wena ba tla fihla. You are favored because of the person sitting next to you and you don't know. O escape by the faithful ka lebaka la motho ya ditseng pela hao, and you undermine the person. Atika boteng ba motho bophelo bo a dumela hobane Modimo tlolo ya hae e dutse hodima motho. Boteng ba hao ka hara bophelo ba ba bang ke bona bo etsang hore le haeba dikepe tsa bona di no lo sohlamana e ba ba lebaka fela la hobane o teng ka hara bophelo le sekepe sena e ba wena le bona le tla phologa le ha se ka sohlamana. Don't undermine certain people ba ka hara bophelo ba hao hobane ha o tsebe mohla sefefo thuso ya hao e ditse kae. Ho na le batho ka hara leloko leo leng karolo ya lona, ba o tla fumana hore sekepe sa bona sa bophelo se ya timelong, e ba bona le wena le tswa le phela hobane fela o ka hara sona. Ho na le kotsi ya koloi ya o tla fumana hore mona jwale bophelo le lefu di atamelane, mo o tla fumana hore se setseng ke hore koloi yena e nke bophelo ba batho ba ka hare ho yona hobane fela o le teng ka hara koloi yena e be beyond repair, lona le tswe le phela.
verse 24. Paulo si o se ke wa tshaba. E ka kgona ho hlae pela sesare. Le bona modimo o neile bohle. Ba etang le wena sekepeng. Na ke tsebe o eta le bomang. Ba jwang. Ba nang le molemo ofe bakeng sa pholoho ya bophelo ba hao. Haeba o batla ho fihla ho phela, le haeba sekepe se ka swahlamana, hlokomela eo tsamayang le yena bophelong. Hlokomela ba mamelang ka hara bophelo bona. Batho bana ba ka etsa ho fihla ho phela kapa o timetse ka hare ho sekepe sena. Ha se bohle ba tshwanelang ho bua le bona. Hlokomela hore o ya ho mang, o jetsa mang, o bososela le mang, o thabisa mang, o kgatlisa mang. A be sa o jwetse seo e leng nnete ho pholosa. Le ka hara sekepe sena, Paulo o sebete sa ho bolella batho bana ba wa tsamaya le bona hore sekepe sena se tlo timela. Empa o boela ba bolella hore le ha sekepe sena se ka timela, bona ba tla pholoha. Se ka fetolwa ke maemo ao leng ka hara ona. The circumstances must never change who you are. Kara sefefo, Paulo o re ho ba ka hare sekepe, verse 35. Yaba o rialo, a nka bohobe, a leboha pontsheng ya bona bohle, mme ha a bongwathile a qala ho ja. Sena se re kgutlisetsa phaposing e ka hodimo, moo Jesu a ileng a nka bohobe ka mora ho leboha Modimo, le yena ngwatha bohobe o fa barutwa ba je. Paulo le ha le ka hara sefefo, o hopola ya kgutsisang difefo, o nka bohobe ka mora ho leboha Modimo, le yena ngwatha bohobe o a ja. Sefefo ha se ke sa o tlosa pela Modimo o tlwaetseng ho rapela le ho sebeletsa. Mofora e ba seo leng sona jwalo ka mokreste le ka hara difefo. Rapela leboha le ha maemo ka bonahala e ka hadimele. Rapela leboha le ha maemo ka utlwala e ka bosula. Rapela leboha le o ka ikutlwa e ka hona matla o etsa jwalo. Se ka dumella tseo ba di buang ka wena, di fetole semelo le bokreste ba hao. Ba bangata they don't understand why kereke sa kena phane. Is to make sure we protect the image of Jesus. Hobane se neng se tlo etsahala moo, e ne le hore batho ka ditae tse seo le diampe tse seo ba tla shobana. Never allow the circumstances to change who you are. Kara sefefo sena, Paulo wa leboha o a rapela pontsheng ya bohle. Hana dihlong, ha swabele ho leboha le ho rapela Modimo pontsheng ya bohle. Motho o ka ipotsa, o mo rapela jwang Modimo ka hara sefefo? Ha o nka bohobe o bongata, o leboha, eba o hopola ya thibang le ho kwalla difefo. Ya utlwisisa hore o ne o ena le tshepo ya hore sekepe sena, sekepe seo se palameng, se ke sa senyeha. Empa tshepo eo ha e kgutliswe ke hore le ha se ka senyeha, your image, setshwantsho sa hao le seriti sa hao will still be intact. Wena o tla fihla moo selemo sena se lo fella teng. Leeto la hao e tla ba le atlehileng, o le ka hara lenyalo
leo kapa o se ka hara lona, o le ka hara mosebetsi o wa matsoho o se ka hara ona, leeto la hao le tlo atleha. O fumane distinction, o sa di fumana, o fumane university entry or not, o na le tjhelete ya o lefella registration ya dithuto tsa hao, o tla fihla, o tlo fihla moo ba bang ba fihlang teng. Le ha seo o se palameng, setimela se swahlamana, se hloka sebopeho, wena o tlo fihla. Mo hopotse hape motho a itseng pela hao, o tlo fihla. Temana 40 ba bang ba ithuse ka mamati, ba bang ka difate tse ding tsa dikepe. Ka mokgwa o bohle ba fihla, ba pholoha. You might get out of that marriage with a piece of a pillow, but you arrive. You might get out of the situation so le ka hara sona o sa tshwara letho, sohle se swahlamane. But let me promise you, o lo fihla ko le wena. Temana Shimele Motsomong chapter 28. Kgwedi tse tharo ha di fitile, ra tsamaya ka sekepe sa Alexandria, se neng se hlotse mariha, se hlekehlekeng se na le setshwantsho sa ka story le polotsi. E re ke kwale tshebeletso ko hopotse. Your ship is waiting somewhere for you. Forget about this one, Eswahlamana. Ona le sekepe se emeng se emetse wena. You see, sekepe sena se o ba fihlang ba kena sona after 3 months. That is why we're saying the waiting is very important. Be patient, bakeng sa dintho tse tlang di it's very important. Sekepe sena se o ba se emetseng dikgwedi tse tharo ke sekepe se ileng sa emela Maria ho feta. Le ka nako ya sona ya ba se kena lewatleng. Things might not be well hona jwale. Bophelong ba hao ba semoya, bophelong ba hao ba nama. Empa hona le sekepe sa Alexandria se hlotseng mariha, ha sekepe sa hao se ntse se tsokotseha ka hara sefefo se thubeha, se o emetse, se hlekehlekeng. Sekepe sena se emetse ho isa moya teng, hobane o tla fihla. Maobane ka jeno le ka hosane ha e dule le Morena. Amen.